Bondo yang indah sih bisa pak. Rame ternyata pun nabi kadre semedon dinya niki beci. Apa senyak kompak pun nabi kadre semedon dianyar beci. Pun ngajak nabi durung nih. Durung. Ya durung masih. Mana sih si bawang Dewi? Ternyata rame inilah hut kota Gianyar yang ke-246 begitu ruas. Begitu meriah dan luar biasa. Ada tangan ada modern semedang di tiang sarang sami. Dumen tinggal ada motor lewat. Terus. Pak, pernah nih ke tabrakan Gus. Nah, minggir. Terus semua lewat. Njel aku nih beda nih. Ramai dah. Mau jam tengah roras saya kadang calon arang kadang sih. Ini pesuang klung nggak malah. Ini mare tabung drama. Pera. Kejani besu. Ada. Meh ramen motore. Anak mau balik liu di rame motor. Motor milu mau balik. Pak rame acara meriah. Mudawang acara resmi gini ujang igal ngakon kaos kaki gitu. Ken kaos kaki. Bener apa? Sing noci kulit batis nih. Iyan ci manyelekang tipal merenen memantet. Kesiap tadi ada kaos kaki misi kuku dengan. Om Swastiastu. Ada. Om Swastiastu. Om ibu lasan je. Cang nih. Lemah bener ji momil yu penontonnya. Si awak Pregina senior memberikan contoh yang baik. Dari umat Hindu. Ija aja tepuk sediang ujiannya harus ngorang Om Swastiastu. Ija aja tepuk. Banyak ajak Bali nih. Ija aja tepuk. Benar. Sedang ujian je. Harus orang Om Swastiastu. Harus. Banyak ajak Bali nih. Banyak. Cocok. Jangan jak tas keci. Om Swastiastu. Kenang cang nih. Lebang nih. Lebang. Ujang gede. Iya lebang kan setengah basah setengah kering jang. Maksudnya? Celana basah kepala kering lah. Enggak. Goyang. Mungkin. Apa ini bunyi nih? Sombong awak pergi ini umur benak klener nggak apa-apa. Kayak apa sih ngelah? Apa beli pulsa sih sing ngidang. Doni tukang sensore takone jang. Mungkin. Kemudian belau ngobal. Punyan belalu karena handphone sing biar pulsa. Cipungut sini gitu orang. HP baru dah. Ah, HP baru. baru dijemak. Artinya merek HP itu BB BlackBerry. Ah, BB kuno. BB tuh gitu bentuknya. Ini badan BP. Apa BP? Pak Bupati sing rapi kini. Apa BP? BP. Apa tuh? Belek pecok. Iya ada merek HP. Nak ada nak sing perakan lah. Om Swastiastu. Ah. Ah. Lama tengah. Ujang masih ngocok. Adi sing ada ginyal ini nih. Sing ada sinyal. Oh, tahu. Ginyal.
Swastiastu inge sampun tiyang adorang ayah niki nggih. Hari ulang tahun Kota Gianyar yang paling meriah niki nggih. Akeh nonton motor akeh nggih. Yang nggih Orang niki jam. ning Balai Budaya. Orang yang Yang niki blauk sarang. penapuh Penapuh niki saking sangar. tak suagung ya. Nggih tak anu aku gitu lah. Tak suagung anu ki. Nggih. Mendingan nih. Jelema lengah, adi maru metakon nyene. Hidup apine angkat, metakon madu sira niki, hidup maru aja ngomong. Halo. Oh mama. Cicing ya ye. Awak jenang kakak sira dongkang mama. Adi cair repot idodan ini menang kelanan. Ke mak. Papa ngaya mak. Mama jene. Konen bumbu. Oh nama senaya kan mulai ngelekek ke kafe. Iya ya lah mak. Hah? Ingura sing mulai nih mak. Aduh mak, tengah lemang nih ale malu kedinginan nyananya aja kau mulai mak. Rara, ingurah tu cucun cine apa panak cine? Cing, Man, cicing jangan. terus mau sombong. Oh cicing cine, Ingura, kurenan cine, Ijantu, man bangkung cine, Dewi, bangkung Dewi. Gumi kali ugo jadi. Kan mak, mama konen mama. Mama lu mak dengan papa sengaya. Ya sing mama papa minum repot. Nyana kena penyakit mama nyen gitu. Sakit mah. Odo boh. Mama. Kan mak, darah nasi. Odo bergerak badan pasu nih mak. Aduh mama bergerak. Jangan kejang mama yang mama duduk. Kan mak, nah salam cium mak. Mbah. Jelema lengah. Sayang jang nih ape ide dane bu antusias lungcin higang apa ape. Pin memunyi loh. Hah? Dewa ada dina bagus. Aduh Del. Halo. Eh, Nyene. Adi dengki kita pangalus. Pangalus. Pangalah etika sopan santun. Halus Dadi yang deket iki. bisa. Rengas yang bisa. Pangalus. Nah. Sing dadi rengas Nah sengah. petel kan Ci. Sing nyekit. Maksud Nih Ci nampi. sing nyekit itu maksud jangan pecah angka. Halo. Swastiastu. Halo. Adi sing munyi? Ape mati. Lemu beler ape mati jak ngomong. Nih bungaing-aing. Bera. Kengken kabar drama gong ini. Drama mati suri. Adi mati suri. Bisa ada nang ale hidup kumpulan di balik sing terada jak gigel. Ih, men Yudano? Yudano. Hah? Bekos. Dijo? Dalam puri. Gingsir. Almarhum. Gingsir almarhum. Nyaman culi bangli. Nyeng. Di dolar. Bo di BTN oyong. BTN itu. Dalam puri. Ya nak kena penyakit sengkeruk lah. Stroke. Aduh. Menguji sen. Ani kena baba. Adik ketanya mulu. Nasi bo mati. Pokoknya yang mau mati. Onyang bo mati. Men berak benar mati. Ojang. Men pokoknya kamu. Cing ngadakan cang pang mati. Cing jangan matakon men pokoknya kamu ngujang perak di dian sing kamu. Cang saya ke petarunnya ane di Bali. Wih, Nggak boleh tawang Ci. menyak si mati. Nanyak yang mati. Adik itu. Kayang duo nih. Adik itu. Kewalo kene. Hah? Kaden malunan nyong itu kulukin bungsile. Men apa? Bisa poke malunan ulung. Bungane lemo lengah. Konen karwan nyoh itu maluan ulung jak bungsile. Bisa bungsil maluan cipoh. Caya nih lengah. Engken. Di samping punya nyong itu ada punya poh. Cang ketan cicang begini sampai sepur dan sing dan. Oh artinya tiba senior. Yang saja si senior cang metakon kenci. Jak kuala apa masih kecaplok cang. Nah, apa batisnya papat basana gede perjalanannya ancok-ancok. Katak. Pelih dongkang. Dua gang gini boleh. Nah apa balik bapak perjalanan cang. Dongkang. Pelih. Ngung. Apa batisnya papat basana gede perjalanannya ancok-ancok. Ngung. Pelih godogan. Meno aduh. Nah apa balik bapak perjalanan. Godokan. Pelih. Emplekan. Nah, apa batasnya papat basangnya gede perjalanannya ancok-ancok. Emplekan. Pelih papan dongkang.
Lah bapo dongkang. Apa batasnya bapak jalan cocok? Papan dongkang. Pelit, panak dongkang. Nah, apa batasnya papan pasarnya gede, pejalannya ancok-ancok. Panak dongkang. Beli kompiang dongkang. Lah Lah, kompiang dongkang nak berkembang biak. baik magenap. Nah, dua kang di bancine jadi. Nah, apa batasnya bapak jalannya cocok? Kata dongkang, godokan, nemplekan, memen dongkang, papan dongkang, panak dongkang, kompiang dongkang, dan saudara-saudara dongkang. Makajang pelit. Men, Almarhum dongkang. padahal marhum dongkang. Ada kompiang dongkang ya, ada kompiang dongkang, ada dalam puri dongkang. Tolong. Najang matakon kecil. Again. Adi istri-istrine ane mau duwe ape. Hah? Ane mau duwe ape sing bani ngejang ape dakah nih. Oh, Lanang-lanang memang ngejang ape di kantong kelanane kengken do. pangaluhan ngabe. Pang praktis. Ah sing ada gitu. Pangaluh ngabe. Sing ada gitu. Mencari Sakal istri-istri ane mau duwe ape sing bani ngejang di ape dakah dong Ci. Again. Tidak pernah ada sinyal. Ada gitu? Ada Gunung Batur dan Gunung Agung. Lanang-lanang. Lanang-lanang demen ngejang ape kantong kelanane. Kengken do. Sinyalnya bagus, pemancar dekat. Bungut ci pemancar dekat. Dijadu untuk pemancar dekat. Jang matakon gitu. Nah, Ci Nutruno. Nutruno Iya Nutruno ada cingawak bergaul yang positif. Nah, cara pemuda digianya berkreasi dengan positif, Positif ngajagang seni dan dan budaya. budaya. Jauhi narkoba, Ngiring lestarian seni dan budaya. jauhi miras. Minuman keras, Oh, minum aneh sih ya minum aneh ini keras. Men? Aneh minum bas keras. Bertawang ajang-ajang raksasa masih amah kini awaknya. nak ngibur. Jani yang cai Nutruno hati-hati bergaul. Bilin ngale nak lu. Oh, do boleh nek cangkeng-keng carane milih nak lu. Yang ngale nak lu kuli perjalanan le. Oh, yang nulis nak bajang uli pejalan. Ah. Contohnya Kuli kengken. ngangon sanal le. Kengken modelnya. Yang ada nak lu ngangon sanal seret supaya itu sanal dalio. Ada gitu? Buaya ngangsar. Pusing luang. Sing cocok. Oh, bin. Iya nado nak lo menjalang Ngen. ngagon sandal jepit nih memunyi gadi Ngen. teplak diolas dak leo tuh Ada gitu? engal pegat Bungut sini sekan ya cang orang engal pegang. iyan sing itu lan uli warna baju BK nih Aduh, ngakon gitu. ada orang porno cang Engke modelnya. anak ciri-ciri pembawaan dari lahir Oke. Tuh yang ada nak bajang jaket ngakon BH warna barak. diolas dak leo Ada gitu? di rumah tangga kacau pemarah dia. Oh, yang ada nak bajang jaket ngakon BH warna putih. Aduh, aneh putih diolas dak leo Suci tuh. suci Men, aneh putih dak leo ada gitu? engal daki Ane selam aneh selam cemburu buta dia kuning, kuning sinyak megaya lengit biru, biru lah melayang-layang jiwanya selam sing, Sing. kuning sing, Kuning sing. barak sing, Barak sing. putih sing, Sing. ane luwung. aneh sing mau bekal baru bilang Iya mau beler ijo ada nak lu ke itu. ya segitu lantas terus agon ngali Ale nak lu. A I U E U A ale-alein calon kuranane mapan agon seumur hidup Oh. I intip di manus nih Ada mesin deh. bulenan apa korengan di subane rago nganten arus ngela usaha hidupnya berdiri di atas kakimu sendiri Oh. A I U E. di subane nganten garang bayune doloyo Aman loyo. bisa gone ngangon kuranane Oh. di subuh pada adung cinta sama cinta orang dan orang tuanya ide Oh Tenang berarti dia berarti oh do orang. Hmm. Oh. Aman sing nyak. masih Engken do. oyongan ibane Si oyong ang iba ni cama takon sekan. mencing udang di sini Jadi gini,